Nakamat jingetai kablami aka yingdor bar mang tingka badang syudap jangka Khasi Hills Autonomous District Council halor ke jingbun tli ki kes basa jangka isi peminta balelam deka Voice of the People Party nakaliang UMDC ke suara bat nongelam kaliang persya hakajuk Khubor ubadeiru UCM barim jangka KHDC haka jingekren bikilat pathai Khubor haka janmit jangka arpasau tarik ulaong bahaga por bekialam meki executive committee haki HADC kiduna bahaki kes watla kidon ki pending kes bat ulaong baka jingduna kadai namar begim Jingtuklar thannya kesencar ke khadar haki hima namar balada tuklar thanna ke council klem kidaw ki babiang haba ki hima ki yak pet yak renti kawanra ya ke jingbon teli ki kes nalor katau lepen pauru bana kaliang jongu ukendit mar ye yok sngaw ye ke jubab na ke EM bapet ye ke tenat ye ke jingbon teli ki kes apa KHDC tu pila ban matai ni Khubor beralik kat nutli sidon kies apa kini kikut pi hakapor ka ba ni don isi di berim ki don hoi ki pending case di balak slum let's say shwa ka isi ni bishadan henry ban ong pada hakapor ka ba ni bat ki sensa ni duna ba ki case balengi penduna na marba ngimda don kita ki contradiction kamtam hawede bakalan sensa kata lamar ladang isu tu kelar pala nakalian ke district council bat supen ki ya ki hima haba ki ya de ki ya dan ki krem dan ki daw ki biang tengah snoba tani ke penik ke timbun ki naso mentah ke tu si banga kendit haba cuba iam ko ba ka haka slam arjar arpusau prateli dikis arajar arpusan sanku prateli arajar arpundriu rapsan teli tengah kedit nukum tasibun kita dikis ta sudah we perlu oi ha nembut no batang ki himar sap-sap teli itu tela dalong minta takabut lajan gawe pokoi hima dan kies apa itu kalau minta takapel iba Jingtuklar jong karupam trekam kabuan ra ya kajing bomuhun jong ki hima sima bagi hap-hap bagyo ya kajing bisa berdoa napo high court tikum nong jalan balrim ke ibu kidan ban ong pada diri kan ti ka kongsan kalong ba yale ban settle across the table kemudian hadele ban pedek ki kendrung ki kendram through negotiation through dialogue mo dan bakhat iki arlian mamla bagi pendek dan rupam kepada namar u EM in charge jong ka ilaka la daga de ki akam ilaka EM in charge jong ka lan ni kiwi bentar udan ya kalai pension ka hearing akaba lakum do ban settle ini kes kram dan kanu do ka jingila ni kota